Gila. Rumah ini kita datangin. Shit. Malah hancur. Malah mati semuanya. Nah, semuanya mati. Terus Itu keluarlah dari sini nggak? Ya kan? Iyalah keluar. iya. Bunyi saja. Tuh, lu pakai tuh. Bisa. Keluar. Dan uang tadi. Uang. Kirain. Mau ee. Isi kayak gini tuh. Mau ee. Nah. Nah, Terus kemana? keluar dari sini. Pintu tadi nggak bisa apa? Gak bisa deh kalau nggak salah. Ah itu. Ada. Apa tuh saja? Apa tuh? Miranda katanya. Miranda katanya. What was that? Parah banget masa Tuhannya ngebunuh. Bunyi bel dia. Mana tuh? Jasad tadi juga jasadnya. Hilang ya jasadnya ya? Itu darahnya. Nggak ada. Ya udah. Jadi dia di sini pasti ada. Ini nenek tuh juga. Yes. Death has visited them all. Dia lagi. Aduh, itu dekatin sana, pintu. Nggak bisa ya. Sep, masuk ruangan nih, sep. Ini orang jualan kali yang di Resident Evil 4. Bukan lah, nggak mungkin lah dia tuh mau ngomong-ngomong aja, cuma tuh siapanya. Nah itu tunggu dia. Ya, ke kanan. Kamu ke bawah situ. Bawah. Di kanan. Oh sih sebenarnya tahu semuanya. Enggak, jalan buntu ternyata. Orang kulihat sono. Bentar. Lupa lagi. Tinggal video. Apa nih? Apa video? Bisa. Tutup juga pintunya saja. Ini apa tuh? Tinggal dulu sini. Nah tuh, udah lagi. Banyak kerja. Emang banyak. Ke kanan dikit, astar gentang ini ada. Oke, kiri. Mana? Beli aja sampai rumah tuh ada gentong. Oh nggak ada. Udah keluar kita. Keluar dulu. Kita nggak ada. Udah. Orang buta aja gitu.
Itu. Ah, tuh. Mana itu dia? Mana lah? Sebelah sini Sergia, aduh. Mana? Mana? Sini nggak mungkin. Rumah sana itu rumah satu. Ih, kamu kayak buta map. Mana? Ke situ. Nah, tuh. Oh, ini ngapu lah kalau jalan tuh. Biarin Kalau kasih ke aku. kanan. Salah, mak lampir. Kanan. Tuh ada rumah itu mau di sana belum? Ini itu hitungannya. Emangnya rumahnya bisa apa digituin? Ya, itu coba aja dulu. Mana lah bisa? Ke kiri lah, itu ada jalan, mukanya jangan buta mata. Mana jalan? Orang sini rawa-rawa doang. Itu ini jalannya. Iya, mana? Mana? Tapi dulu. Yang penting kan nggak ada rasa penasaran lagi gitu. Nggak ada. Dah keluar lagi karena nenek tadi itu. Capek aku. Capek aku sono. Betul di situ. Kamu balik kalau ke kamu situ. main nggak jelas kalau kamu main burung nggak ada, meeting nggak ada. Karena nenek itu, Ngapain nenek itu lagi? karena dia tuh nenek kamu. Orang ke sono. Ngapain sini? Sana tuh. Duh, nggak ada ngomong lagi dia. Sono lah. Tuh. Tahu. Lanjut tuh. Nah nih. Oh, Guess this leads to the castle. masukin. Itu nggak? Coba. Wow. Ngapain nih? Diputar. Oh, diputar-putar. Oh, ini mah gampang. Kiri kamu tuh dia. Lagi. Nah, Ah, ini mah gampang. Apa gampang banget sih ini game? nangis kau. Dah. Mau sosok kan. Ini nyusun baju doang. Semuanya dia kayak gini. Oh. Nothing but blood and death. Huh? Apa yang terjadi di sini, guys? Wow, ini dia. Iya. Iya. Itu apa sih? Ada jalan. Iya. Takut. Yaudah, diam aja di sini sampai subuh. Hmm. Apa ini? Bisa. Apa sih? Ih, kayak itu kan kayak di tempat Fir'aun. Kunci. Ih, mau makan. Ih, sepi banget, sunyi. Well. Ada orang. There's left. You must be pretty tough. Huh. Who the fuck are you? Siapa orang nih? Oh, you're not local. Even better. Ih, Mom Miranda's gonna love you. ih, kenapa? Wah, diseret. Where you whining? We're almost there. Ih,
Dibawa kemana ya? The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love Itu pasti Miranda. entertaining foreigners. Furthermore, I can't trust them more than stay fast. My daughters and I will live in Apa ini? What? Where? Ih, malu You mean you'll apa screw mereka? around with him in private? Where's the fun in that? Give him to me. And I'll Miranda show tuh. that everybody can enjoy. Jangan yang itu. So gauche. What do we care for bread and circuses? The man thinks suffering is assured. Yeah, because the man's Ini biggest cewek yang top in the sering castle, blah, blah. Display. Iya. Banyak diomongin sama President Village. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn and don't be a sore loser. Go find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing Miranda's You decision. wouldn't know responsibility if it was well Oh, keep growing. One day you'll have to actually pick your ego. Hey, don't I get a say in this? My decision is Ih, final. ada sayapnya. Kirain manusia. Remember from whence you came. Thank Lycans and gentlemen, Bahaya kali. we thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see what you have there. Ethan Winters. Get ready. Gimana ini? Kabur sekejar. Kejar. Nampak. 8, 7, 6, 5, Masih itu ya? Lihat ya. 3, 2, 1. Showtime! Lari. Lari. Jesus Christ! Ya. That's right. Kalau kata nggak ya ini lari. Tidak. Ah. Hahaha. X. Oke. Very nice, Ethan. Ngapain juga aku dibikin kayak gini? Ah. Yang bosnya nih. Ini gimana caranya melawan? Sakit kali tuh. Nah, apa nih? Ke tempat lain. Kok ya motor? You're still alive? Ya. Aduh, kemana ya? Itu tuh lubang tuh. Itu lubang. Ah. Shit! Itu lubang. My word. Di kanan. Truly are as strong as they say. Lari. Oh, Aku lari. let you get away. Baik. Gotta keep Dollar Moreau entertained. Itu dah itu. So now it's time for the Diam. The Lost Hope's Ya. grand finale. Ih, Nothing like fresh American ground beef. lepas. Ituannya lepas. Gak tahu dia tuh ada lubang di situ nggak orangnya nggak? Too close. Lulus dulu. Wait, do those freaks have Rose? Nah. Sudah. Tetaplah dulu. Oke, Ga. Hmm. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Besok kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa komen ya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.